Ndabasuhuje mbifurije ibihe byiza mwese abahisemo gukurikira Izuba News TV. Uru ni urubuga rukugezaho amakuru yo mu karere u Rwanda ruherereyemo. Njye ugiye kuyakugezaho nitwa Claude Hategekimana. Amakuru yacu uyu munsi aribanda ku mirwano ikomeje kubica bigacika hagati y'umutwe wa M23 n'igisirikare cya Congo FARDC nabo bafatanyije mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Kuri ubu imirwano igasa nkaho iri kwerekera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Nyuma yaho umutwe wa M23 ufasha agace ka Ishasha ndetse ukabasha gufunga umuhanda uhuza intara ya Kivu y'Amajyaruguru n'intara ya Kivu y'Amajyepfo, ku mugoroba w'ejo tariki ya 4 Gashyantare 2024 indi mirwano yabaye mu nkengero z'umujyi wa yabaye mu nkengero z'agace ka Minova aho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Nk'uko iyi nkuru bivuga, kuri ubu M23 imaze gufata ibirindiro bikomeye byo mu nkengero za Minova ari byo Kituva na Jangwa ndetse n'umuhanda uhuza Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru nk'uko nabikubwiye. Ni mu gihe ku munsi w'ejo hashize ahagana ku isaha y'umugoroba habonetse abasirikare benshi ba FARDC bari guhunga bava Minova bagana Bukavu ku murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo, bikavuga ko abo bahunze bava Minova barimo n'ingabo z'Uburundi. Ikindi ukuriye kumenya ni uko urubyiruko rwo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo rwatangiye kwamagana ingabo za SADC ziheruka kugera mu burasirazuba bwa Congo gufasha nko kurwanya M23 mu itangazo ryashize hanze. Itangazo rikomeza rivuga ko abanyekongo bagomba guhagurukira rimwe bakurikije ingingo ya 63 ya mbere n'iya kabiri byo mu itegeko nshinga ry'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ivuga ko buri munyagihugu afite uburenganzira bwo kurwanira ubusugire bw'igihugu cye mu gihe cyagabwaho ibitero biva hanze y'igihugu. Iri tangazo rikomeza rishimangira ko batakwihanganira icyemezo cy'ingabo z'umuryango w'iterambere wa Afurika y'Epfo SADC, maze basoza bavuga ko bamaganye ingabo za SADC, banasaba guverinoma ya Kinshasa gusesa amasezerano yashyizweho umukono n'ibihugu byibumbiye mu muryango wa SADC yaragamije gukorera hamwe mu bya gisirikare. Uru rubyiruko rukaba rwanasabye leta ya Kinshasa gusezerera ingabo za SADC zikava ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ibyo basorejeho basabye abaturage batuye muri Congo guhaguruka bagafasha wazalendo na FARDC kurwanya M23 aho gukomeza kwishingikiriza ingabo z'ibihugu biturutse mu mahanga. Itangazo ry'urubyiruko rw'abanyekongo muri teritwari ya Uvira barisohoye mu gihe ingabo za SADC zimaze hafi cyumweru ziri mu mirwano n'uyu mutwe wa M23, ariko bikaba bitabuza uyu mutwe gukomeza kwigarura uduce dutandukanye muri teritwari ya Masisi, ndetse uyu mutwe ukaba watangiye gufata icyerekezo cyo muri Kivu y'Amajyepfo. Ni nyuma y'intambara ikomeye yasize M23 yirukanye ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa SADC, ingabo z'Uburundi FARDC, FDLR n'abacancuro b'abazungu, hakiyongeraho wazalendo ibirukana mu bice byinshi biherereye muri teritwari ya Masisi. SADC nabo bafatanyije bahongera mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo, aho ni kuwa 5 tariki ya 2 Gashyantare 2024. Tukiri hano mu burasirazuba bwa Congo, nuko abatuye mu mujyi wa Goma bafite ubwoba bwinshi ko inyeshyamba za M23 zaba buzigamije kuniga uyu mujyi ugasigara nta kintu kiwugeramo. Ni nyuma yuko ubu M23 ivuze ko igenzura agace ka Ishasha kari ku muhanda mukuru wa Goma Sake Minova Bukavu, bityo akaba nta kintu cyava muri utu duce ngo cyerekeze mu mujyi wa Goma. Ubusanzwe umujyi wa Goma ni umujyi uri ku kiyaga cya Kivu, ibiribwa biwugeramo hejuru ya 90% biva muri teritwari zizengurutse nka Ruguru na Masisi byinjiriye ku mihanda mikuru ine. Umutwe wa M23 uravuga ko ugenzura ibice bikikije Sake, ndetse Colonel Nanga umuhuza bikorwa w'ihuriro Alliance Fleuve Congo umutwe wa M23 nawo ubarizwamo yagaragaye ku mashusho avuga ko kuwa 5 ingabo ze zafashe Shasha kandi zizengurutse Sake. Ikinyamakuru BBC dukesha inkuru cyagerageje kuvugana n'uruhande rw'ingabo za leta ya Congo ntibyashoboka, kandi kugeza ubu ntacyo uruhande ruratangaza ku mirwano ikomeye imaze iminsi kandi yakomeje mu mpera z'icyumweru turangije. Bimwe mu bitangazamakuru bibogamiye kuri leta byatangaje ko kuri uyu wa mbere ingabo za leta ya Congo FARDC nabo bafatanyije baba bisubije centre ya Ishasha, ibitaremezwa kugeza ubu n'uruhande rwa leta cyangwa se M23. Mu gufunga iyi mihanda yinjira mu mujyi wa Goma, umutwe wa M23 uvuga ko ugamije kubuza kugeza ibikoresho bya gisirikare ku ihuriro ry'ingabo za leta n'imitwe bafatanyije bivuye Bukavu, aho intwaro n'ibikoresho bya gisirikare biremereye kenshi bigera ku mujyi wa Goma binyuze ku nzira y'ubutaka cyangwa y'indege. Ubuzima bw'abaturage mu mujyi wa Goma bukomeje kujya mu kaga bitewe n'uko inzira ya Goma Sake Shasha Minova Bukavu ariyo yonyine yari isigaye. Ubu ngubu abaturage batuye mu mujyi wa Goma bakibaza uburyo ibiribwa byaturukaga muri utwo duce bishobora kuza kubageraho. Inzira ebyiri zaba zisigaye ku mujyi wa Goma ni inzira yinjira mu Rwanda hamwe n'inzira y'ikiyaga cya Kivu ikoresha amato hamwe n'ikibuga cy'indege cya Goma. Kuva mu ntangiriro z'iyi mirwano mu mpera za 2021 M23 ntiyagaragaje ubushake bwo gufata umujyi wa Goma nyuma yo kugera mu duce turi hafi yawo mu majyaruguru
nka Kibumba, ahubwo yakomeje igana mu burengerazuba ifata Kicanga na Masisi. Vuba aha uyu mutwe wagaragaje guhindukira ugaruka iburasirazuba hafi ya Sake. Inzobere mu bya gisirikare zakurikiranye imirwano mbere zavuze ko M23 yabigamije gufata inzira zose z'ubutaka zerekeza i Goma, maze ikaniga uyu mujyi ntubashe kugeramo ibikoresho biremereye bya gisirikare n'ibiribwa kuri rubanda, maze ugafatwa nta mirwano nk'uko aba basesenguzi bakomeza babivuga. Nyuma y'inama y'abaminisitiri yateranye mu mpera z'icyumweru dusoje, Minisitiri w'Ingabo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Jean Pierre Bemba yatangaje ko inyeshyamba za M23 zikomeje kongera abarwanyi n'ibikoresho, ngo zikomeje ibitero nk'uko bivugwa na televiziyo y'igihugu cya Kongo RTNC. Imirwano ikomeye imaze iminsi muri teritwari ya Masisi no mu bice byegereye Sake, ni nko mu birometero 25 mu burengerazuba bwa Goma, yatumye abantu babarirwa mu bihumbi bahunga nk'uko ibinyamakuru muri aka gace bibitangaza. Abategetsi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje gushinja u Rwanda gutera inkunga uyu mutwe wa 23 muri iyi mirwano, ibyemejwe kandi n'inzobere za ONU, ibyo Kigali hakana yivuye inyuma ko nta ihuriye n'ibibazo bya Kongo. Ikintu ukwiye kumenya nuko nyuma y'umutwe wa 23 wambuye ingabo z'Uburundi umusozi uri strategique wa muremure, ndetse M23 ikabasha kwirukana abarundi mu gace ka Ishasha. Ubu ngubu igisirikare cy'u Burundi cyohereje abandi basirikare barenga 600 bajyanywe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhashya aba barwanyi ba M23. Ni amakuru atangazwa n'ikinyamakuru MCN, nacyo gikesha umwe mu basirikare b'u Burundi uri ku murongo w'urugamba, aho ngabo basirikare bamaze koherezwa muri intara ya Kivu y'Amajyaruguru mu gutera inkunga bagenzi babo bakomeje kuzengerezwa n'umutwe wa M23. Ni abasirikare bayobowe n'uwitwa Lieutenant Colonel Aroni wari usanzwe muri Kivu y'Amajyepfo. Bivugwa ko ari indwanyi kandi akarishye ku rugamba, mu gihe abandi basirikare b'u Burundi bakomeje gushirira ku icumu, ku buryo abarenga 800 bamaze igihe bahangana na M23, ariko uyu mutwe ukaba ukomeje kubazengereza nk'uko nabikubwiye. Batayo yoherejwe mu burasirazuba bwa Kongo isanze izindi batayo z'abarundi zirenga 3. Uretse abapfuye hari abafashwe mpiri, abandi bagera ku 150 baburirwa irengero ubwo habagaho gukozanyaho ku rugamba rwo mu kibaya cya Kibumba muri teritwari ya Nyiragongo. Ndetse kugeza ubu imirwano ikaba imaze igihe ikomeje, aho kuri iki cyumweru no mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere urugamba rukomeje gukara cyane mu bice bya Minova, Sake n'ahandi. Nk'uko inkuru ibivuga, kuri ubu M23 imaze gufata ibirindiro bikomeye byo mu nkengero za Minova. Ikintu ukwiye kumenya nuko Perezida Tshisekedi yakuriye inzira ku murima Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifuza ko guverinoma ya Kongo yagirana ibiganiro bya politike n'umutwe wa M23. Mu gihe Perezida Tshisekedi akomeze gutsemba no guhakana ko nta biganiro ateze kugirana n'uyu mutwe, ibihugu bimwe na bimwe by'iburengerazuba cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika bifuza kubona Leta ya Kinshasa ishyira imbaraga mu kwicara ku meza amwe n'inyeshyamba za M23 zishimangira ibikubiye mu masezerano bagiranye. Mu byumweru bike bishize, Anthony Blinken, umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aheruka i Rwanda muri Angola kugirana ibiganiro na Perezida Joao Lourenco wari umuhuza hagati ya Kinshasa n'inyeshyamba za M23 binyuze mu muryango w'ubumwe bwa Afurika. Umunyamabanga wungirije wa Amerika muri Afurika nawe aherutse kugirana inama na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi hamwe na Perezida wa Angola ndetse n'umuyobozi wa diplomasi w'u Burundi. Ibiganiro byabo bikaba byaribanze ku kugaragaza uko igisubizo cyaboneka cyo kuzana amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Ikinyamakuru Kongo Nuvo kivuga ko nk'ubuyobozi bw'abanyamerika igisubizo cyumvikanyweho cyo kwicarana ku meza y'ibiganiro bakumvikana ku masezerano bagiranye aricyo cyonyine gishobora guhagarika intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Iki kinyamakuru Kongo Nuvo cyifashishije amasoko ya bamwe mu byegera by'umukuru w'igihugu cya Kongo muri Perezidansi ya Repubulika y'iki gihugu, yemeza ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi adashaka kumva ikintu icyo ari cyo cyose kivuga ku mishyikirano hagati y'inyeshyamba za M23 n'ubutegetsi bwe. Mu by'iki kinyamakuru cyibanzeho harimo n'ikibazo kibazwa na benshi ngo ni icy'ubutegetsi bwa Kinshasa buzakora mu gihe imirwano izabikaza mu misozi ya Kivu y'Amajyaruguru, ayinyeshyamba za M23 zisa n'izitsinda ingabo za leta FARDC. Naho ikinyamakuru Eco News ku ruhande rwacyo ivuga ko Goma iri mu mutego ukomeye cyane kubera ko umuhanda hagati y'umujyi wa Goma na Masisi ufunzwe kuva Shasha yafatwa ku muhanda werekeza Sake. Mu nzira yo mu majyaruguru, inzira ya Ruguru nayo si nyabagendwa kuva Bunagana ifatwa n'inyeshyamba za M23, kuri ubu zikomeje kwegera imbere cyane, aho ikomeje gufata inzira nyabagendwa zahuzaga muri iki gihe Sake na Ruguru, ndetse n'umujyi wa Goma ukaba nta buhumekero ugifite. Iki kinyamakuru Eco News kivuga ko umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru uri mu majenu rusange mu buryo butaziguye, hagati aho bisa naho umujyi washyizwe mu kato, kandi ko inzira imwe rukumbi isigaye ari inzira yo mu kirere no mu mazi. Hagati aho ariko uwahoze ari umukandida ku mwanya wa Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Frank Odiama nawe mu butumwa bwaherutse gushyira ahagaragara arahamagarira ubutegetsi bwa Kinshasa kugirana ibiganiro na M23 nk'uko La Prosperite ibitangaza.
ahangaha akaba yagize ati amateka arisubiramo igihugu kiri mu kaga, umwicanyi yahinduye isura ariko ababihomberamo n'abandi usibye abaturage, urwego rw'imibabaro yabo rurushaho kuzamuka. Niyo mpamvu kubera inyungu n'urukundo nkunda Kongo sinzigera nceceka. Mwakoze gusoma ku nkongoro y'amakuru narimbazane, nitwa Claude Hategekimana. Ciao dusubire mu makuru yacu y'ubutaha, mwibutsa gukora like, share na subscribe kugira ngo aya makuru yacu ajya kugereraho igihe.